Yebo, ingane zawethu impela kwabazi ividiyo etrendayo phana-ke enkundleni zokuxhumana wesilisa obehamba nge-Avanze osukwini layizolo njengoba inikeze abantu besifazane-ke ababili-ke ulift okuthe mangaba-ke besendleleni-ke bephakathi-ke nalo ihlathi wabeke sisemisa yona-ke imoto-ke yakhe wathi cha impela-ke ithulusi lami kudala lagcina ukwenza umsebenzi yini-ke lena-ke engivelelayo hhayi awuthi-ke ngilifihle khona la kunina bafowethu impela phambi baseligibele lolu daba ngicela uba-ke nginibingelele kuyona-ke imboso City TV ngithi nje uma siqala ngana kuyona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonza uthola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela kwabazi ividiyo etrendayo phana-ke enkundleni zokuxhumana wesilisa obehamba nge-Avanze osukwini layizolo njengoba-ke enikeze-ke abantu besimame-ke ulift-ke ababili okuthe mangaba-ke besemgaqweni impela-ke imoto yakhe-ke wayishintsha-ke impela-ke indlela-ke wayifaka phana-ke emahlathini uthe mangabe-ke sefika phakathi nalo-ke ihlathi wabeke seyipaka ecakuni ngendlela imoto yakhe wabese-ke impela-ke uyecela bona-ke wasisi uthi cha impela-ke ithulusi lami kudala lagcina ukwenza umsebenzi awuthi-ke ngifihle lona-ke ithulusi. Hhayi-ke wengane zawethu impela ubeseyithatha-ke omunye-ke usisi-ke walaba-ke ababili wamdosela phana-ke emahashahasheni wabese wathi cha impela-ke awuthi-ke ngifihle lona leli thulusi ukuthi uyavuma noma uvume mina-ke angingene-ke ndawo. Hhayi-ke wengane zawethu impela usisi uzamile ukuthi azilwele kuyena lo mlisa kodwa kumlisa-ke wasesithatha-ke ilitsha-ke wamgxoba-ke ngalo ngaphambi kokuthi-ke impela-ke azidike-ke ngaye-ke kusona-ke isitho-ke sakhe-ke sangasese. Kanti-ke wengane zawethu impela uSusi besele ngemuva ubezama ukumisa-ke izimoto-ke bedlulwa ngendlela-ke ekhalela lona-ke usizo. Kanti-ke wengane zawethu impela kuzodlula-ke imoto-ke ebeyihamba-ke ipatrola-ke yabona-ke lo wesifazane noma-ke impela kumshayeli wayo-ke ezange kamthembe yena-ke lo sisi wathi cha impela mhlawumbe kusengenzeka ukuthi lana-ke sicushiwe okuthe mangaba-ke eqhubeka-ke nokudrayiva-ke umshayeli wale moto-ke beyipatrola wasesebona-ke izimpahla-ke eduzane nendlela uthe mangaba-ke impela-ke ephinda futhi-ke phamisa-ke amehlo wawu nayi Avanza eduza kwendlela. Hhayi-ke wengane zawethu impela ubeseqonda-ke ubhuti uthi cha impela-ke lwasisi engazi ukuthi ulidinga ngempela-ke usizo. Hhayi-ke ubese-ke eshaya-ke i-U-turn-ke wengane zawethu ejika-ke ebuyela kuyena-ke usisi. Hhayi-ke wengane zawethu impela-ke usisi ubese-ke elandisa-ke kuyena-ke ubhuti ukuthi cha impela njengombona nginjena nje besigibela kuyona-ke leya moto futhi-ke bengihamba-ke naye usisi wami njengoba-ke usisi wami-ke engekho la kumina-ke unalo ubhuti-ke besihamba naye khona phana-ke emihashahashweni. Hhayi-ke wengane zawethu impela-ke ubhuti ubesethatha-ke lona-ke ithusi lakhe phela-ke lokupatrola wathi mayithi hawu nanya lo wesilisa umbambele lo wesifazane uyazidika ungaphezulu kanti lo wesifazane-ke ulimele ebusweni usemkhandile ngetshe. Hhayi-ke wengane zawethu impela-ke base-ke sebesayondela-ke kuwona-ke lo mphundlaphundla-ke wathi uyazama-ke ukubaleka wawu kwasho ukuthi-ke madoda-ke le nsizwa-ke ezimbeni kanti futhi-ke phela-ke zitreyiniwe ukuthi zikwazi phela ukuthi zigijime zisukele phela-ke izigangi hawu babuya naye-ke ephila. Hhayi-ke wengane zawethu impela-ke zibe njalo-ke izindaba-ke ezibuhlungu-ke ebesiniphathele zona zosisi-ke ono-ke beziwe ebecele-ke ulift. Kanti-ke wengane zawethu impela kuyavela ukuthi yena-ke lo wesilisa lona-ke ubesana nje kuphuma-ke ngebheli ngalo-ke icala-ke lokhu nokubeza ngokocansi njengoba-ke ephinde futhi-ke ebanjwa enokubeza ngokocansi. Hhayi-ke thina-ke simbuso City TV bafowethu sithi nje-ake sibambe la ihlangana yona ividiyo elandelayo.